One of them didn't esi na akwasinsi abeka me ho konse ene yefiada nti me ne no anaja ye jigume behwe na online stories nsema hodo da adomonline.com myjoyonline.com ya kenka ma afen so no de obonkrata no nsema hodo bi epie wo mu no akwasinsi aso behwe na afi wode asom ye kwasi mache kwa ba boko de nyame adom boko da nyame ase isi da be na mensa beka nyame ti ase ya bibia be fan de ene da so wo homa obi ode ne ho ato asafrade so sansa na asema kase wan de ne ho ato nyankopon so wodi ne hwambo eno ye efri adam penso bepim ene se nyame ti ase adwa bibia be fan mensa beka nkan tuntum so ne ade ebomu so kama pa jeans no so gire mu se bia hye ye mo fa asem ho ye ya de nyame ase atie anochi waba adwa se wa ne de ewura Mudim de wa yenti wazo ma menkasa eno anse okasa kwasa acha ne bejem kase wo ka ye bejem kase o say ye bejem kase semanya ka kire ahwefo say online portals and afi o de arefi oni paso tin nkai wo de obonkrata no nsem no de bi adru so ye de obonkrata ne ye wo abefontinta kase no so yes ye dru so a ye ba be ejiri so ho ya no pa ba bia wo bi de nyame asese wama adepa achiye ene fiada nso adwa yes ene ebujaye yes edu fiada na ye nsempi edu fiada nso amanfo so sika hyenkrofo botobo edu fiada say no entina statistics na me ye hu say edu fiada mema withdraw sika mo edu druada ma ye de koto mo okay yes okay yes I'm sika nso ba no sika ne ba yes na se kwa wobi ko no okura 5 and oba no okura 5,000 ebetimi ai possible le nyina a lifetime investment oh yes no adwa isi ni ewiase no sika na nko ba bia strategy enam ya ye mu ya ye ho se wo se onya strategy a wo de be chika crash obotom yes sa na ye no tieja eye na alopenso de adwa bia ye na me fa ncha kese nkoma papa the CEO of Rashman Travel and Tours ye feno Rashid on a NPP Nasara coordinator of Medina. Okay. Such a fantastic young old man, trustworthy manner. So we be on no SMBA unsampa. E wonipa ne wonipa. Enti Rashid CEO of Rashman Travel and Tours. Ano pencha kese enko enfama. Uno busua. Nyame nhyiramo no nhyiramo so ye fast and den party. Sa ka de fo ba se enkron bi na omo awie. Na owie ni se nso de ne na ntwie ne de ye na ebe no ye na na ebenya ne kese ya ewomti CEO of Rashman Travel Ade yes ye chawo ne ana pesa so na koku o ware ne na yire ha no mo wasante mampo okay eso magibre ehwe na no pai nso ye chia mo pa busa se mo ho etese akata sly enso ene wo yire nso ye chia mu nyina so anopa adwa online no nye krado dia na ese adaje eniposo isanse nembre ni ho ena adwa kese pa won mo se etimi eye daily graphic IMF bailout $3 billion lands in May sources na adwa hade we daily graphic yanko the finder the same IMF story comes with a picture of Kenneth Fori at or the finder the book table. IMF board approval expected in June. We see May, we see June. Obia on the sources from the same IMF. Yeah, the answer you say yes. Who say Adom lines so June. To Obia on the sources. Yeah, on the sources. Yes. Okay. Ye hwe no nyina says kan be ba ne ho an han kakra eno an ye hwe ye hwe no says kan betom kunkron so ekimwa de ye share boss ye de be ye na accountability so be ye adwuma yes ye hwe no say adwo isi da bia meka na meka kire minister bi say awon ye hia ekomu no si echi a local contractors e come more chain contractors e be ye adwuma omo hyeda nya adwuma bebre wo Ghana or escrow account. Most of the Juma oye na manone. Uchi to account na pub. No sa de kwa brochi. Ye hwe sa nkofo na chen local contractors. I just see me any ba local contractors can su chia. At least ka hunye hia no. And no so. Say scandal so was system. Yeah. Me ko wi akire esimesi ni mobi
Yeah, o free UK, o free US, o free Indonesia, o free Hifa, abeji contract. Now COVID pan ye kura kwasa ala woni mo bia ye wo wontem. Yes. COVID pan. O wie ye ni atem sika dia to escrow account. Sika no beja no hanum no. See a man be say $5 million sir. Less than $100,000 obeja no. Onya 1 million. Okukru dia kan nyina edeko. The local contractors na obebo oyini ma konma okrum ha. Ebeto ne ma okrum ha. Ejis kan okrum ha no. Ni eja omna omukọ. Ho chire wo mo. Ba sa na yenso ye ho chire ye. Ekrum ade emesika ba krum. Say ye betwa kokofo ka. Kokko akuafo. Say betwa contractors ka. These are the only things ma sikaba krum a ohun sampa circulate. Engineer free September e kon nanka ohun sika mo no pa sa abre ne say okoko ska ba kokko ska ba yeah. These are the major two things mesika ma for feel say sika e okrum. Ye twa kokko akuafo ka, ye twa contractors ka. But sika be to yensem no. Ya antie ni anhwe ye local contractors. Ya hwe abonten so fo. Ene ekohwe wo mu a wo cheda nya adwuma pi wo Ghana but o sefata so benya contract. Ene wa ba abaji no aso sika ni nyina no saade akọ. Nti sika na ye bo ho ban no. The ewura economy fufuru mo baby. It be $4 million na free Ghana. Ne ko. Nti ye chema local contractors na nka sika nda so system. Keda so system no ya na edi because sika se ye hye na etwa be hye anan. Eti sika nyira. Ye hye sika etwa be hye anan. Je de ye hwe mu ase ebeba na eba no ye mfa nya ne yaka no. Eba no ne ye se ye pese ye de IMF sika no eye. Eboa ma economy no ejira na aso no. Ye hwe ne nye. Ba me de ye me adwoa e ka men kwan ka to na bi anka Ghana ye ma komun ne ye chense ye bobosia bebre. Ye mpa ne fon susuya bibi mfa mfrimu. Oh, may I believe say we have the better managers of the economy. Said you free omo hono. And question na mi busa say de ntina ye ko IMF ko bobosia. Yetumi ka kire say Ghana boso me mu ni 1 cedi. 1 cedi ne beso ye pepepe. Enchiria kura no a ye be ready ada. Na so say ye ni IMF ase a ye ntumi manage ye ho. Eno ne ye be chi kosua to so, ye be hwie sardine eguso, chese ye be twitwa leaves eguso. But yes, she will be a city. I can't say I'm going to we are not crowded. I didn't know you need IMF. I say you to be disciplined. How are you spending and how are you borrow? The black man is not capable of managing his own affairs. Daily graphic here to us. Okay. Fishing closed season starts in July. Colleges of education teachers excel in licensure exam. Study year Abano Chiana Paga home to famous Paga crocodile pound. Constituents appeal for roads. Bridges. Yemfa the Chronicle and to us online. The Chronicle and so ending. Excavator driver's baby mama stabs rival to death. Hey, Kratchie. For headlines where hey. Excavator driver's baby mama. See baby mama na side chicken. Yes. Stabs rival. Nekura. Yes, what want to say kind of free more. So free one more. Na dia be sheme nsa. Je say bon 1 bon 2 bon 3 na efra no toma ye ne baby mama. Baby mama. Yes. Yes. And na legonfo no ame upgrade version. Eno ye de here. Side check. Yes. Okay. Esa akokọ ba wo na mo nchenchen. Okay. Baby mama near University of Education of Winnipeg. Na se meti ho ese me na wo a. Yes. Instead say be frame me bon wine no. Depending nipa work no. Say bon wine no de ye say you say what is what TC benim efijase dompase e bon wine. Yeah, okay. Baby mama phone here. Bon wine. Yeah. Baby mama phone here. Yeah, ya TC Trasako University of Education Winnipeg phone no. Okay. Side chick near Legon UST. Okay. For no Central University for kakra. When can anu for no. Yeah. Anu for no. I come there side chick. But let's say a new a been so eba. And a for a share. Oh, me refer me. Conform so share new temper for the same baby mama. Yeah. So and she come up. Lawyer for so first say paramore. Well, as in your account. Okay. And I said to say sika. Yes. And sika di tua year say ye ka. Yes. Oje ne bosian so ye friend no. Did no sir. Would you say friend expenditure? Expenditure, yes.
NPA to regulate importation of bitumen ethers. I'm optimistic we will strike a deal with Ghana soon. IMF boss. And I can say the Chronicles the way by online. Online, no, yeah, Adom online. We are Bobo. So we expect an IMF program by close of May 2023 or for Yata the no. Muslims, Christians come together for Iftar. That should be able ready. Enti what the Kongwana no. Skawo maimu. Can yampa. Wow. Kay tapoli ye di Google so ibi. Se no modoso. Ti no monko be a mampanita hia awowo no. Omo enko. But thing is sad we on eye. And na mawiase nyina ni breye no. Because on ta ehu. Say Christopher ne nkramofo e kampo se enkramofo e break fast for a day. Ye nyina nkota o machi. Who said I think this is the 6th time our Vice President Dr. Alhaji Bamubawumia. Yes. I hold this side way e Jubilee House. So I think they because some few days to end fasting now. Oni ena nam nkramofo mpanimfo on the can be a womu e won nkramosumu e die sha. I think this is a time our Christopher Adom akwakoshimbi. See because we need to deepen that relationship. No eye. Say nyina nyame ba ko no a e na yeso mo no. That kwachi ne hwade be hu odumasa story bi wo ho. On say de bia be ka say there are few women in media. Yeah. Omotumi ami ye hu ne say omo ye women of substance. Okay. And said anye community. Yankasa ye maami gifty auntie akwamu adumasa youth wo mo ana no. Okay. E wo eye akwamu adumasa. Afen so we it's very sad. Widow whose husband has been abandoned in morgue for 3 years cries for help. Okura mu no akwahye mu kura bia mfie miensa. Enti obradwumadi esuma ma efetina se no de na kwasem. Ekoto wo mu anim se de ato no oni ni kunufu no aka fridge mu. Enti emu nsem ko Adom online na obenya bi na wakenka na ye fiada no na ye kai wo se asemi dika ginam. Eish. Eginam. Enti asemi dika eginam dendende kwasensia de bebro. Afei no ahosepen so ebeba na agwakansie mu nsem so aba na yetena sese interviews wo a na yetwadu wagu ansa na kwasensia sa betena se na afempensempense mu atwa so ye dan ye ho abatel ye ba asem yi dika ebeto so